MC wa kuoroto Zipporah Kinyane ariritie ubangania na mibango ya utumiri bwa kigina gya kaunti ya Meru. ZK yaugite kuringana na riboti kuma obisini ya ngavana mirandi imwe iria ikwewa mbeta ni ithirite kewa kuma mwaka jwa kigina jwa 2022 mwanka 2023 na kinya mwaka jwa thirikari jwa 2023 na 2024 na thaiji no ikugairwa. Augite nande bakamurika na ndene kenda gutigira maendeleo jate kwithirwa jakithirira maratathini yake ende ngugi ni kuoneka. Mutuikare ena rugonoru Kagitaga ka MCs bambunge ya Meru betite na mbere na mutaratara jo kuthithia banjeti ya mwaka jwa 2024 gwita mwaka jwa 2025. MC wa kuoroto kirembunge Zipporah Kinyane kineta ZK na niwe munini wa mutongero wa barabaingi na ugite ni barikite kuthuja tariria county physical strategy paper iria kuga mibango emwe iria yari kukirembanjeti thiru na ne atengeri kigina akeja na ngerekano na irasibimo bia ECDE na ugite mirandi je nithirite gichokirwa kairi kiria kuga ni untu bwithite burekeriga kiribo iturigari mono ni untu mibango ere thithitwe mwaka jwa 2022-2023 financial year mono ya gwaka irasi bia ECD na other developments ewe tathithwa itwekire mbeca na mbeca itiekirwe itwethire ciekiri thirikari rero itiekirwe maendeleo jau ya tathithwa tweja mwaka jwa 2023-2024 o irasi biria bieri bigakwa mwaka jura jwathirite biekirwa mbeca na bitakwa na thai tuli thai no bio tukuona biekiri mbeca 2024-2025 ntukori atiri ka kirasi kimwe gigakwa miaka etano thirikari giti ukinyanira na MC ujo no rete thirikari angabana kawira mwangaza kigina kya mirandi ukira gyatangi kire mwanka jwa thirikari jwa 2022 gwita mwanka jwa 2023 na mwaka jwa 2023 gwita mwanka jwa 2024 inake gina kiu getre aria kugabota mbunge ya Meru bate kwenda maendeleo maratasine batu tukori atiri mbeca cia 2022-2023 inachietire mbeca cia 2023-2024 inachietire kenda o project iwe gekirwa mbeca kairi kwau batu tu county assembly ya Meru turaugire tutienda kuona maendeleo jara yeto maendeleo maratasine turenda kuona ngugi riting ground ine ketha class kierwa gigakwa mwiteria primary school class kiu gigakwa tukona gigwakwa kenda twikira mbeca class kingi ndene ya Northiment na ndeze ndike ina kuria Meru ntuko ikaro bia mwingi kire kwariria banjeti ya mwanka jojo ni bethere bagishumire na wingi kenda gutigira ni bakuga mirandi ra bakwenda maturene batu tu county assembly ya Meru inkuromba Meru baumire itutumiretie public participation ya kuga intobiria Meru bakwenda kuthithirwa na ntuku ewire Meru bagatwira intobi bitura kubangirwa thai babiona nturene ciao no ntu miaka ethatu antu bakibangairwa into na bati kuthithirwa na bati ubiona no mwanka muntu wajibike atwire mbeca inachieta no tuikethiro ti no cieta then ciemukone jwa muntu na muthiene zendike inetete na mbere kurita nkatho ciawe cia mwanya kiri mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto ni untu bwa kurikana arima mucheke ure wa rojera gite kio bunge gicigo bunge kia Northiment kiri kithurano kithiru ni untu bwa kwa mwana wetu na mono mucore okwa na mwekuru muritingugi o Meru ngugi amwa pointika na amwa ngugi ya kumutuma na aria ambassador na aria Netherlands The Hague na itokuigwa batu tule Meru tugwiritwe mono kiripotrandi tocia wero weekendi ria kwari eto ni mutugi kare.